Hello guys, welcome back to my channel. Tuma aji du olok mukbang pora ase. Pora sanai mukbang du pora sanai na. Du aji moi laga du aji first time ase first time. Du aji olok mukbang pora ase du apni gani sai thaki. Du moi sabji khan koi dibo. Itu kya ase kule du itu beans ase de. Du beans aru itu lai pata. Khidla ase de sob dina sob khidla ase aru itu kya ase kule du mas fish and this one fish du olop nakha ke di olop pathana kor lobo du first bite